Naho muri Uganda reka mubwire ko BBC yamenye uburiganya bukoresha imbwa mu kwaka amafaranga abakunzi b'inyamaswa. Imbwa ifite ubwoya bw'ibara ry'umugese iryamye ku ruhande rw'umuhanda irasa n'ituje, ariko uko video ya TikTok ikomeza kugaragaza ku mubiri wayo amaguru yayo y'inyuma arushaho kugaragara. Imbwa ntiruhutse irimo guhumeka vuba vuba, ishobora kuba riri kubabara. Ibyanditswe muri video y'amasegonda 15 bibwira abayireba ko imbwa yagize impanuka kandi ikaba ikeneye ubutabazi bwo kurokora ubuzima bwayo, ko bagira umutima wo gufasha abatanga impano binyuze ku rubuga rwa interinete. Mu byumweru bitatu nyuma y'uko video isohotse bwa mbere ku itariki 8 Mutarama mu mwaka ushize, imbwa yagaragaye mu bindi bikorwa byinshi byo gukusanya inkunga binyuze kuri konti zigera kuri 12. Umwe wakoresha imbuga nkoranyambaga mu Bwongereza yise imbwa Russet igaragaza ibara ry'ubwoya bwayo. Ibihumbi by'amadolari yakusanyijwe kugira ngo iyo mbwa ivurwe, ariko ntiyigeze ikira. BBC yamenye ko imbwa muri Uganda yakoreshejwe mu bikorwa by'uburiganya mu gusaba impano ku nyamaswa bivuga ko ziri mu kaga nk'ingamba zishe zigirira akamaro abanyabikorwa b'ubwo bugome. Ntibishoboka kwemeza neza icyateye Russet gukomereka, ariko abanditsi bashoboye gushyira hamwe bimwe mu bice by'inkuru bigaragaza ko yahuye n'imibabaro igihe kirekire hatitaye ku nkomoko yayo. Inkuru ihuza umujyi wo muri Uganda n'abakunzi b'inyamaswa bari hafi muri metero 1000 ivuye aho iri. Aba bantu bashishikarizwa no gutanga amafaranga binyuze mu mashusho atangaje ibinyoma n'uburiganya bishingiye ku buryo abanyaburayi babona Afurika nk'ari ubukene bukabije no kutita ku mibereho myiza y'inyamaswa. Amashusho yafatiwe mu mujyi wa Mityana, umujyi w'ubucuruzi uri nko metero 70 uvuye mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Uyu mujyi wamenyekanye cyane mu guharanira uburenganzira bw'inyamaswa kuri internet hirya no hino ku isi kubera ikinyoma kivuga ku icumbi ryizewe ry'imbwa. Abatekamutwe muri Uganda bavumbuye uburyo imbwa zikunzwe cyane mu Burayi, Amerika ya Ruguru na Australia, kandi byoroshye gukoresha imbwa mu gukusanya amafaranga binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Batika Koza, perezida w'ishyirahamwe rishinzwe kurengera no kwita ku nyamaswa muri Uganda, aganira na BBC, atera abasore bo mu cyaro bahora bashaka icyo bakora kuri internet. Ku rundi ruhande, ibihugu by'Uburengerazuba abantu bita cyane ku nyamaswa. Aba bakiri bato bamenye ko bashobora kubona amafaranga baramutse babonye imbwa. Ntibishoboka kuvuga muri makoni y'imbuga nkoranyambaga akorera muri Mityana, ariko hamwe huzuyemo amashusho kuri Instagram, TikTok, Facebook na YouTube y'inyamaswa zisa n'izimeze nabi, cyane cyane imbwa n'injangwe, ariko ndetse nk'inkwavu, hamwe n'ubutumwa busaba ingo yo kuzitunga, kuzigaburira no kuzivura. Muri rusange, amashusho agaragaza umuntu yerekana imbwa nyinshi mu kigo cy'icumbi cy'agateganyo, erekejwe n'ubutumwa nka imbwa zacu zirashonje, cyangwa n'undi munsi nta biryo biri muri icyo kigo, ati nyamuneka mudufashe. Izi video akenshi zikoresha ibyo akora ibikuye muri iyi video bizera ko bizashimisha abareba bitewe n'uko basanzwe batekereza kuri Afurika, bakayigaragaza nk'ahantu hakeniye mu biribwa, aho abakunzi b'imbwa bagomba kwihanganira ibihe bigoye kugira ngo barinde inyamaswa ihohoterwa no kutitabwaho mu mibereho yabo. Isesengura ry'amakuru ryakozwe na BBC Africa Eye rigaragaza ko amashusho yakozwe neza mu guhindura abayareba kuba baterankunga. Mu myaka 5 ishize, ubushakashatsi bwa BBC bwagaragaje ko hakusanyijwe amafaranga arenga 30,000 by'amadolari yo kugurira amacumbi y'inyamaswa muri Uganda binyuze mu bukangurambaga magana bwo gukusanya inkunga bwashyizwe ku rubuga rwa GoFundMe rwo gutanga inkunga. Hafi 40% y'ibikorwa byose byasizengwe na BBC byari bifitanye isano na Mityana. Muri uwo mujyi, ubucuruzi bw'uburiganya bwo gucumbikira imbwa ni ibanga rigaragara. Abaturage benshi babwiye BBC ko byoroshye kubona abashukanyi. Umwe muri agira ati ubonye umuntu utwaye imodoka ya Subaru, imodoka y'icyubahiro muri aka gace, uhita ubona ko ari umujura. Undi aravuga ati abariganya barubaho cyane hano Mityana. Muri iki kigo cy'imbwa, abanyamakuru basanze imbwa zigera kuri 15 zifungiye mu gikari kimwe, ziryamye umwanda wazo, inyinshi zinanutse cyane kandi zinaniwe. Rubaje yabwiye abanyamakuru ko ahantu hagenewe gushaka amafaranga mu buryo bw'uburiganya ku bareba imbuga nkoranyambaga baba mu muhanga. Atanga inama ku buryo bwo kubona amafaranga, kandi asangiza amwe mu yari arimo kwitwaza ko nyiri ubutaka yabateye ubwoba bwo kwirukana, bityo yakenewe amafaranga kugira ngo bimuke. Kwandika uburyo bwo kuvura amatungo bw'ibinyoma, urugero nko gushyira urushinge mu bwoya bw'imbwa aho kuyitera urushinge nyarwo, kuzamura igiciro cy'ibiryo bw'imbwa inshuro zirenga 11. Rubaja ubwo yafatwaga amajwi y'ibanga yaravuze ati umaze kubona amafaranga ya GoFundMe uyakoresha mu kugura imodoka cyangwa se kubaka inzu. Umaze kubona umuterankunga w'umuzungu, ntukamufate nk'umuvandimwe, ugomba kumukoresha amafaranga ye kumurangiriza burundu. Ariko ubwo ibikorwa by'uburiganya nk'ibya Rubaja byakwirakwiraga kuri internet, umubare munini w'abaterankunga bamenye ko bashutswe. Ingamba zitandukanye zatangiye gufatwa kugira ngo batekamutwe bahagarike ibikorwa byabo. Uburyo abarwanashyaka bakoresha burimo kuzamura ubukangurambaga ku baterankunga bashobora gutanga inkunga, ndetse no gushyira ahagaragara no gutangaza ko ntizifatwa nk'izikomeye. Abana n'uburenganzira bwo gukoresha internet bavuga kandi ko ari byinshi bitari uburangari gusa muri iki kigo cy'inyamaswa cya Mityana, harimo no guhohotera inyamaswa nkana. Bumwe mu bukangurambaga bwakoze ku rubuga rwayo rwa We Don't Be Scammed, ifite konti ya Instagram ifite abamukurikiye bagera ku 20. Charles Rubaja ashobora kuba atarazi ko konti yakoreshwa n'umugore w'imyaka 49 ukomoka Yorkshire mu majyaruguru y'Ubwongereza. Uwo mugore ni Nicola Baird washinze ikigo We Won't Be Scammed, ubu kiyemeje kurwanya ubujura. Baird avuga ko yanga cyane uburiganya, avuga ko aribo bagaragaza ububi. Kimwe n'abandi barwanashyaka benshi niwe yigeze kuba uwahohotewe ubwo yoherezaga amafaranga umugabo muri Mityana uvuze ko imbwa ye ikeneye kubagwa nyuma y'impanuka yo mu muhanda. Ariko nyuma yo kubona amafoto na video by'icyo bavuga ko ari cyo gisubizo, yatangiye gushidikanya. Abaganga b'amatungo yaganiriye nabo bemeje ko amashusho agaragaza ubugome burenze ku buvuzi. Ibi byatumye no ko yagize bene mu kubabara kw'iyo nyamaswa atabizi, bituma afata ingamba zo kurwanya uburiganya
uburiganya n'ubugome. Ibyo byatumye Nicolas Beid yemera ko ibikomere by'inyamaswa byagaragaye mu mashusho yo ku mbuga nkoranyambaga harimo gushya, gucibwa amaguru ndetse no gutakaza amaguru bishobora kuba byaratewe nkana. Iki gitekerezo gihuriweho kandi n'andi matsinda y'abaharanira inyungu kuri interineti akurikirana konti ifitanye isano na Mitiyana. Rubaja yemera ko hari igihe abatekamutwe bakomeretse imbwa nkana, ati bamaze kubura ibyo baryaga bamwe batangiye gutema imbwa basaba amafaranga. Ariko yongeraho ko kwiyongera kw'ishoramari kwagize ingaruka mbi ubwo bamwe mu baterankunga batangira kubona ko ari ihohoterwa ryakozwe maze bakaburira abandi. Ati abatekamutwe ntibakishimwe ko zatakaje amafaranga ubwo abazungu babimenyaga. Beid yemera ko amayeri y'abatekamutwe yenutse bitewe n'igenzura ryinshi, ariko yemeza ko imbwa zikomeje gukomeretswa nkana kandi zikiri mu kaga. Ati ubwo bubabare bwose nubwo gutanga impano nke gusa, nta nyamaswa ikwiye kubaho gutyo. Ntituzaribwa kandi abandi barwanashyaka bo kuri interineti batekereza ko Lucette, imbwa yafashwe mu mashusho mu nkengero z'umuhanda ikanagaragara mu mashusho menshi yo gukusanya inkunga, yavunitse amaguru nkana mu gihe cyo gufata amashusho mu ibanga. Rubaja yeretswe video ya Lucette maze avuga ko ari imwe mu mbwa ze. Ubwo abanyamakuru bamusabye ibisobanuro birambuye, yavuze ko imbwa yari yagize impanuka y'imodoka hanze y'aho bacumbitse. Ariko ibyo bishobora kuba atari ko byari bimeze. Nyuma yo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere, ifoto ya Lucette yashyizwe ku mbuga zitandukanye bisa nk'aho yerekanijwe kuva ku itsinda rimwe ry'abatekamutwe ajya ku rindi. Nyuma y'ibyumweru bigera kuri bitatu, umukoresha w'imbuga nkoranyambaga w'umwongereza akaba n'umuterankunga utifuza ko amazina yamenyekana yashoboye guhana Lucette ku irekurwa ry'abo bashukanyi, ajyanwa kwa muganga w'amatungo i Kampala. Dr Issa Rutebemberwa yagiye Mitiyana gufata imbwa maze ajyana ku ivuriro rye kugira ngo avurwe, ryatewe inkunga n'umuterankunga w'umwongereza. Mu bitekerezo bya Rutebemberwa, amahirwe y'uko ibikomere bya Lucette byatewe impanuka yari make. Asobanura ko igipimo cya X-ray y'umubiri wo hasi wa Lucette agira ati iyo urebye amagufa yose yari yavunitse yafaho. Uyu muganga yabaze Lucette yarokotse kubagwa ariko mu minsi mike irapfa. Rutebemberwa yabwiye BBC ati warebaga mu maso he ubonaga ko yahuye n'imibabaro myinshi, ukurikije ibyo yanyuzemo byose ntabwo yari akwiriye gupfa. Ati Lucette yanyeretse ububabare imbwa ishobora kunyuramo. BBC yavuganye na Rubaja babwiye abanyamakuru ko ari we nyiri Lucette kugira ngo agire icyo avuga ku byavuye mu iperereza bwoherezwaga amafoto ya Lucette arimo ibirego. Yavuze ko atazi iyo mbwa kandi ko yakanye ko yakomerekeje inyamaswa. Yemeye ko abakora ibihangano bishyura amafaranga abafata amafoto ikigo cye cy'icumbi. Rutebemberwa n'abandi baharanira myiza y'inyamaswa muri Uganda nka Kakuza bashinja abaterankunga mpuzamahanga ku bubabare bw'imbwa mu bigo bya Mitiyana. Bavuga ko kenshi zitangwa byihuse nta bugenzuzi buhagije. Kakuza ati abantu batanga amafaranga nibo bateza ikibazo cy'urugomo rukorerwa inyamaswa hano kuko bakomeza kubyongera, barimo kongerera umuriro. Beid yemera ko imana zishobora kuba zaragize ingaruka mbi mu buryo butunguranye. Ati natekereza ko ubutumwa tugomba gukura ku ihohoterwa rya Lucette ari uko imana zakomeje ububabare bwe. Iyo abantu badatanga impano, Lucette ntiyari kubabara igihe cyose nk'uko byabaye. Benshi baharanira uburenganzira bw'inyamaswa muri Uganda no hanze yayo batekereza ko ubukangurambaga bwinshi hagati y'abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abashobora gutanga inkunga bwagabanya ruriya rujya n'uruza rw'impano zijya mu bigo bya Mitiyana. Ibi byagabanya kandi amafaranga y'abatekamutwe n'ubwinshi bw'abacuruzi mu rubyiruko, kandi bigatuma imbwa nshya nkeya zifatwa muri ubwo butekamutwe. Ariko bake nibo bashobora kugaragaza igisubizo gifatika ku mbwa ziri mu bigo by'imbwa. Polisi ya Mitiyana yabwiye BBC ko igikorwa cyo kurokora imbwa 24 zakomeretse bikomeye zari zifungiye mu buzima bubi mu kigo cy'abita ko bazirengera ziri mu mujyi, maze bizijyanwa kuvurirwa i Kampala. Abakekwaho icyaha cyo guhohotera inyamaswa batatu bashinjwaga ubugome mbere yo kurekurwa. Dosiye yabo yaje gufungwa maze bahabwa umuburo. Ubihuro mpuzamahanga ry'abarwanashyaka barimo Kakuza ririmo kugerageza gukoresha ubushinjacyaha bwite kugira ngo burangize ikibazo. Umwe muri bo amaze gutegurwa.